die na me kan se tete no sa apela bi bet na kuma se 2000 na ade kwa wenye bi no nsu na ma de ano ye se na me pama de to ba ye bi mo ko ma be se sa ni twa so ni san zo de on kanda se me boso me be so a de ta so de oyi a no aba ye kire wo tutu fom to akola ketwa no se tunu fo tutu fom ni se omo mi eska dro mu nya bi mfa anya bi tutu fom na so aka enete no aguso de bia pempem so sa on e wo se we ne hia ekum nipa bebre enti se uyi wani se eye simple oh even kra na ya enkra ya wo mu pada ye de bo wo mu eyi toilet ne Johnson kra ye nto ntwene basasa pampers ye de bo pada yi ni nyina na ya kra bi wo ho a wo ba wo nyare ba wo be fa yade wa asase so obi afa akose ne de aye ne bibi ne Johnson na wo fa ne toilet wo de akoye ne bibi o nam ka kwan ma be hu se akra pa kulele na di ahim o ma de yi abobo ya ose den kosesa na eyigu omumfa ho sa hamre bi anya adwuma mra ya adwuma nko be de sa bola na mabonte so nkata so enti nana ya de se wo so wo ye ne se menu ama ne ntie pad no eye wo ne bow wo do so ntimi hukuru ma asem bi ani ho unya na ba ko a pe rubber na de atum na tichira no we second no de atum na tichira no kopimo 7 days na obewie ni nyina wachechire o wia wan kasa eniema sebi wokotu agu ye bola na waye no mfimfini fashe mfimfini ene bola man so onu kohwie agum oji we die hwie agum ti o ko trip no onya de a wo de ne bedani bawe wan so beyi ni wan de atum de ya den ba ko be futu fly ana de atwato kra ne sese wo ba bi a compound da wo fichire ni ade tu amena wo de ontim ko ogru mi se jampo ken e bia wo de o ye wotan wa so na afiri ho so ye wotan wo de yate tu amena na fa ni nyina gum na kata so we ye nhye soso wo hye enhye ana be hye soso a wo hye wo niema na ya e ma na nyame abo wo mu no omu ye bibi o e ma kura secrets baby omu ye bibi na nipa huni ana omu ama ne bebresu hui oni made eniema a wo de ma ye na ya enya ahofe nko awo se wudi wo ba ni a utimi yeye pa so yo ba wo so e be mo wudi wo yonko kra ba ni a utimi yeye na ya de we no eye moja we firi mu ba na omu eye bi time ehira esan adome okwasempa obetima ko fo ba bi na ya unhunu wa bra boso da bebre ba wo fa bi even wonne na akra be ya damfo kwakra na niam esesa enti ebesire ye nuama anom se ene paadi di nkofo konse do so musu omu nim ne meba asem no omu fa ne tra wo de se wunni afikyire bia ye ti ye krom je afikyire ye wafikyire ne wa abonte se bibia tas se mai bibia tas se me nim tas de wo fo mai uti aso ana ati ato yo dem ti su ayo nana ya nti de meka ne se wo de wo wia kufurum besamena sini se de wusi ya ma me no nkra na bi si hyede si ti o wudi pe nana e wunma de a wudi si ebeboa wudi si ebeba we menya advert amonche anase azuma bro no fasi sa moja na enye wonsa tese be yi na from simple moja bi gina musu usu e di usi ni nyina awie sa na ya sawa na wom na no moja en aka na na agu bole bibia ni no ahwie nso na to obu na Abraham panyame ti besere wo mu so omuni ho ayi ni ho unse wo no ya 1000 an kroma be set bia wugina an kroma be yeda yi wo mu no kwase me ka kire wo ma nyina ewu sen wuyi wo mu firi mu agro bia nya de ebi yare na me se jambo wuyi ma yi firi agro bia wo wiase ye de ibi football ye ko hwekre ni ma na hwe ye ko na kro bia ni ma ye sa de sisi achi ni ye ko ye mai Esther be bia wo bia nya ne bone so kire na me kire kire yo ko akoto no na Abraham pama me fa asem ntwam ansa na yakọ case ne so na Abraham pa obeji adi asem wa me beken enya asresem ya ni bresem a ato ye papa bi wono wat na brochire
papa yi ti abrochire di ne pa ena na abefo ntenten fidi abayi Facebook yi wanya Ghana ni ba ne na di nkomo wo se boni bia ni omo nkomodi anim na omo beye close through social media omo call WhatsApp ni ade afei oba ne kra timi ma ne nkrofo enfa ne se ne maame ne papa obi anim se wanya boga a boga ne so ani agesa wo no so anya oba e wo Ghana ha so many years na wo kire ma 3 years no mo de atwempena wo fon so and we decide say wo ba down wo si wa show baby bia fedie wo se wa rewure ma ba bedru airport ha Kumase wo ba ya address ya ba be hia no wo ba nso ma be gina ho abeye boat e de wo be ko ba bi kro mo ko boat ne for mu wie your band na ko hospital adan ya enye boga ne test de bia na wo de ya de boni bi ba papa ne se first impression on nani anya den anye na so odo asemunti ampa test kro mo kwakwa na hospital ho no wono makwa including HIV meme de meka ne se oba ne bambonti enya hwe afei de wono mo ye test wono mo awie ni ade woni oba yi ekọ se e ba beje results akiri enti o makọ enna bibia nhia mmam bibia mmam one ne ekoba de boga aba ni nyina ye show ye mawiska ye chese me boga aba fans town me boga aba afei mo kwaje test result na hospital no be so mo kire se boga e wo hepatitis B chese boga yare afei de boga ni kire mu a wo se oban de aye nyina so aye no ne ama basa ma de awreho na wo se wo te ne ho na bibi kreke ne se ma ne nko hospital foforo no so nko test bi sa anya de enye na Abraham pa so akoye test ya bibia ni mogem enti no wo bisa wo ba no wache ne John wache ne mugu wo ba no pese o kire ne sen na ono papa panyin wo so wo tese fom na wo hwe niam akoso ono abo play process ya obande no atimi na afam within chesa asam no mi hu ne ka enti wo ba na che ne John wadi ni sika was coming no anasa de na eba ne tirim sasa na tie de na ye ne se won koye ne bone na me de eja me so de me nka se kokunu se minimo ba akro na kokunu na be wi akire no na minwie intino na wo bi sa me de me kan se onya abotre ebi a na oba na kura no onya oba ope no e ma ne bi wo wa na social media sika nti wonya abotre na bi ono nso betimi ahye obi odo ne truly minim se obi ne menya adwen na so in this case na Abraham pa wa ka be yeden ai nana ya ha medical kanifia se umpo obi a yanyim sika ei we dey washa da ya asa mepe wo ba ya yanko hospital no ko everyday 99 ideas nana ya HIV ne ya dia hodo mo ya test no wo ye obi a wo te hase ya na wo tie ne a se opese wo hunu se de ye kan sa na tie ya ne 3 times ko baby sa am prensa baby different e ko ya test no se ne nyina ya de kra na se why confirmed ba se ba ko pe na wo be gina so de afidie ne bia wo ne din ene bia wo ba bia ya adwuma ko duro enye se yesi si ho no minti ni nyina ya adwuma ba da bi ebi nye papa nana ya awura no e ya adwene anu yisui wo bi ti no adwene me no tie hospital mo terms bia no amemi no yenim nti se mabana se unisisi ya doctor na ne me wo mo ka kire me a me de ade na me wo ka edie na me wo ka doctor kan wi o kan wi nti ehu na nya beto me mu abehye me mu nana ya ebi kuro mu kwaye test na nti sa ana wura ne ni nipo kenka na kwaye baako se ka sesem se de be ya papa no mempe ne mi hu no mempe no photo ana mi hu no enye no na oba be gina hoi mi hu no nanso medini sika na ade a metimi e de ateme ho ne se so wo ya de a mintimi eti ye ne sa me zuma ya usei nana ya meti nipa boni o mu
na sase so no adem nsemo so watimi ni papa panyi atena come straight to hospital me se nipa mboni omu di nana ya me se odoma nipa jimi ampa me se nana ya funye krokra ye me kam nipa nyina ate se ezan nipa na nipa nim hayen hwe nana ya obetim de funye twa photo so ho ofese dan wa ho ofene bi beka ho ho tan se dan ubedwudwa eti di obewu ini sisi tu na pampa mu pai ubetim atwa photo afa na nwia ba ho aye rasta afa ko wini sisa na pampa ma pa unya no uko fesi ni na se na pampa ma pa unya ni nya no nana ya mika na wo sere ubedwa ni agya no ebi so di nwia dadao din o wo di nwi adadao ebi nie se die no osi hu papa no wo afidie ne kura no so no ohun no nya sa no te na bia bibi sa ba ni ti nana yai hwe abrantie bi ana osu wanya girl watakrabe enti wo bekuma se abehwe no na abrantie ne ya wise woni mapa ni so awrani si no so sha tale bai what's be say light green was yo me ba say what baby ano ha cry awrai ba no ye say hey waka home o bu faso na branches me o twibre minya ni ente se enya dia me face ne da o gina ne nten no ofre no so wonfa ana kra che ne safa ga ko e no se ma ye bi ya frem adwuma mtima me nsendo keska na konada foforo waba on se de phone na da na ma na phone no enti na video nim no hu ni photo nko a nya me na age no so otimi kwatete ba bi enti na ya awura no eya adwuma no de adi papa na na so no na ya me mfo ankwase asem so me da bia me kanse ya tiri kokwa ye nini ma uhuru se papa ne so o ya de wagigi ni sika du ma mu nyina dibi kodibra na ya sese papa yi okozo okogbo bia wa ye boni anaso wa ye de eno ne question e eti na ya yi sika mo nya afa nche no onim se onfa ne de no koye ye no emfa nko kire no no ni mienu nyina ensan ko ba bi foforo na ye miensa de ne de be ye 2 na ba ko de be 1 na 2 no awe ne ma che no na nti sa na ya sika mo nya afa nche no ade bi ode ma ne bia wonye omudi se ya na ni nam wiase bantiri na dimita no wawuni asanfrɛw ba minti bi da sa obi etima smart say he agire kurawura no one fat boga free papa panyin say 99 ideas every airport the next round hospital wosro na ya mesu omu head akono omu ti wa aso omu ko school maya no omu sua de na da yetrimu mesu omu sua de eti se wo no ideas ne tia kakra bi azu wagimi wo ye kolo kwasia nipa ne basisi no ade ayi ote wo ni bi na wo mdi we na te wodi nkomo eti na ya mesi photo no no ompe papa no ohu photo no free papa no sabe ebi o gina ne na so na se de otimu no sa nete wan hyehyɛ ho ansa na papa ne kora ba dabi o wadire ni woni tirim na ya na eto so bia no kora wo wiase enne obi na mo hyɛn enso ya de nko a madam for bi kan kire me mo by hospital ni di eye kwabere heye na me modi na branche bi ohun no ohun say wo yade bi ti say no obaje aduro no wo se say nyese onu anani odi yade bi kiu so nani wasa yade bi laje yade bi aduro enye nani no de huni onyini anu si abranche no na obi kura na de na no ka say onyini wo se nko betu nipa ni tu amoni aban benya na so ko hunu ye no na no aye den afi na nsusu ye nyina ka ne ti enti sai ade ne de na ya enokure na yen yete ya yempe anka sebi so free so no bi betena na ya akomapam ene odomu anana ya Pentecost for metuom so anama sorry sure ansa na Pentecost for be ma kwa se ware no wo be yes test we nyina hepatitis ni nyina dia be kire so for pani ni kan kire no bibia ni mu a afi de boga be du ya obe makra ye pese ehunu se ye adwuma o me guare obi ba na wo kwati sebe kwati nya adwuma na de te hono no obi da bi na eto na me de me fe kra za o se TV kra za about them shere be o ba ni konko yo bi de eti enye ku o guy anya ku land ye ni bia eti na ya me de katest na o ma papa ko en kaboni nim no kra wo m na maka no oh se ne papa no na ama na anye
so ono no se ye na so ka se ne o so ye bi na wo wagina mo a hye o se ye no wa ye de a ono na oba na na kwai ekwa na Abraham pade an won se kofa papa panyin free airport wo se ye de na wura hospital straight wo se ye test wa ma na afa ne bag asi ba bia onu se wo abreche bia na wo bo bra bi nti na Facebook na abepe no no na ya se ba bia ye chichira banya wo ne esane no Facebook na ape no etu onu so gusu so pema o Facebook e bia wunya bisu di etie ne ye test na me hu se ne ma da yie na ya amesi obehu oba no papa no ompe no photo na ohun ya no ne di nkomo no photo na osi ano no eye papa na bet nye de openi bia etie ne mitum ni kan ko ba bia mkoye we na maye no no won kan chen se ne wom se be ya me ho metima tete me ho enti na ya se papa no timi san kwa foforo kan ho o fre na ka kire no so otimi ya foforo kan ho na se ye sister na ya de ni mo ba ni dua nko no Abraham de bia aduabo na ya hwe mesi se wi nyansa ne mo ya mesi ye nkoya ni mo ton enipa bitiri mo den hwe waji papa ni sika mfie miensa ho oba besi wo man mu soso enom test ni ma ye nti no ai sika watuo won tie ho ka ba ku sei ana abusuafo ye kokia ayi me papa ye kokia me bra ye kokia me ofa ni nyina so boga ntimi mfa ne nsata enkokia wa ye show yi nyina na resource ba ne eso nya appetites a etu pam papa nso on konyesa ye nya ne sa ompe appetites company etu onse me kan se eduabo de oyam hye wo onse me kan se eduabo mram de oyam hye wo ene nipa ben suro hwe na ya me de manu se anura ana me ne me ofa di nkomo ana o se sofu bi me nka no sofu na me nka so ne di sofu da ne ayi ne kam okọ program on kra kwanzu dija ton no oba oduru ba bi na police barrier bo kinkai no magina papa yi ana o si no so metam ya so ajanti metre de enye mampani kura dura no me kwanse e mo ne search e be bo oto me ya ye late o so jawa sem se wo mu bo search no me ade bi me ma de kura din akoshem papa yi be kana no sem nyina da no sen o so na de nam ana papa se sa me ya sofo so ade o ya maye eduabo ne betimi aditete me don't know sofu ko bodua sofu ti duabo ne betimi aditete sofu ani abre o bodua snap sinikato obi adaka no so yi shrap ni bi wo abo so miensa wo ti wo so suro mi kire wo sa sase ya de nsen sofu mi na me katire wo aso no wodi wodi gufam no di gufam afei ko fi bu nkotodwe ni ya pachao papa we de nyansem bia wo se ya asem preach anka mi ko preach na adwuma me ko anka menya 10,000 won ka ma me ansan ma na ndua no krom won pani for fe na se beria ne be kro no na wo mu dimrika police fo bi dimrika akọ frem pani fo mba wo se edia papa na bono mu di 3 days wa asasi zu kra na mu na ne yedin eti be ya mu first karmane na ne ti so tuka ne ko ye ntimi ko hwe ne ba bia ma mu ade na mu die bo sa bonne na ya on se mesia die we papa ya ni amene bonne am first na po moso anya na dwe se o si nyame de obeye na so che papa na dwe ro na wedie sofu mu a me se sofu pani yo anko bedem wodi gu from afem ko to dwe gu from eti wia so ya de adwene ho ye na nyi obi anan bonu ade be che papa yi ade o ye awura de wo sesi no na ya ana awura so ntimi nyama ba dua ti na ho ni ma mbakọ akoto mu kokọ dia betua abete se de be ya wonwo di so se opesu ohunu na ntia se adwuma san wabodua na ne yon san kwa test no medase enso medase meza champon ese o ma ne de 99 ideas yo se yenso ya adwene nye o ya ye twebo ganso adie me boga aba nyina no se boga ye de hepatitis be yire ne kon na ya asaba ko ni se o se ye shia bi o hase wọ́n fẹ́ sẹ́bi wọ́n tú wọ́n náà akọ́pẹ́ wọ́n bá ẹsẹ̀ wọ́n pẹ́ no kura wọ́n ní gani kura ẹ̀na yà na ewie sẹ́n na nkiri nsa Facebook so ẹ̀na wọ́n tiẹ̀ na wọ́n pẹ́ wọ́n bá ọbẹ̀ yìí bẹ́ demand so many things wọ́n yẹ bíbí aha di ama no na wọ́n sẹ́ enipa sẹ́ wọ́n foto mu a wọ́n nẹ́ẹ̀mẹ́ bi wọ́n nom ayà ẹ̀yẹ ẹ̀dane yà na enshow no mo yehu definitely
e hu se bi kwa na ho kwa first ne photo no ana se bi ama wa kwa bi wo baabi ento bi aso ni case enti no ta relationship we say wo hu a odore tiniko se bi anya abia ya wo pa etini eko ne mo get one very big mistake think I ought boss think of because one 3 good years what did you pay I didn't think obuso fun na wo hwe wo mo no ade now to once again where is scammer ya dia wo ta adwene we dey so minti bi da wo ta ya sa de no enye se dia no wo minti bi da wo ta ya sa de no na fancy a very big mistake according to kono ma we awan ayere wo do akọ no no so de wo nyini ni bi ana no so enye test ni mo mi tifu aka se ememe mpanimfo no ya wo mo ewo akwantu mo ni Ghana ne ade no se wo mo pema wo mo social media enkola no wo mo ni abre so wo busuafo kra o Ghana nti o mu nya oba bia ma so enti ni ya nya isa ebi enya bia ma na ye yie but no ni penya no wo mo enti wo mo nya sa ade we se ammoa ene oba bia wasi so this ke be di wanim so be ma kwase ka wo se wo kwase when you applying yes said awade ko am wo bu be kwase wo ya wo nya enti gas no mo mboase na enye said wo be nwa be ma ni membe na ya tani abrampa e ka no ko foko ni betu ni mo mi yesre so be foko ni mo no so won so ko tati bi ni mo enti kon ko e se be ke menu sam na obe kom so no ne yire na ti na ba na kwa so wo bu tiafo ni ni oni mo empedi ma enti enti oboase me da CP abusua sese ECG se men kan cheo me pacho we ye energy commission energy commission for enene ye kasa na asem wo mo kan nyina ne se meters ya hodo a ye sori ana ye de akosi ye wo fa so wo fa ase wo fa nua na kwaje meter ne be boy ye electrician wo fa atade o tinfichire he ya obetimi abebo meter na ma ye wadawro ma energy commission se men kan cheo se ye nya ne saa na every July 1st July ekono me pa cheo se obehia meter e de meter abo ufi a bomoden se nipa kro oba bebo meter no kra no ofri woye certified wonu munim se woye professional electrician enkofa wo fa atana watin fichire ho ne se won ba fichire no na eho asem ba eho nsem no ebeye kana entime pa acha obomoden se electrician kro no wonu wo app bi ye friend no certified electrician Ghana app app a ye twen electrician kro ne ba ubetimi anya no ni details kakra ba a shema hunu se electrician we the energy commission for no wonu munimu no na watimi aba be ye na mpo ye wie kura na esa wo hu insupeta ya wono te office ya wono be hunu se ni nyina no ekwan da ho se mo sha ase yusu anyinam kanea no nti wono nso so eba be insupeta ye hunu se bibia da na kwan mu na kire se wote wo ba bi nti we no enya nkrata asem enya middleman asem enya official brabetu atem skeptutri die kwama obi na ne kwan so yempe obi a owo electricity ni hu nimde ya energy commission fo so age no atum na waba be yes adwuma no ede amount me pa cha ogino hot pepper powder eno a na ye nyina ye yusu ne afie hu pemekwa ano oden ano oya wo de ye aduane mu a aduane a enye aduane ni mu ema aduane ni mu monwa eye gino hot pepper powder na me kan for the amount MSGB ani mo nchini nim 100% natural wunya bia ebema waduane no aye kama 21st clinic se men kan show se siatica ne de wono mo nkwa na etu ase agbasobode no wono mo age yade ekọ efiri kotu besni twam ko obrema nyina wono mu tu ase a we no eche magic enti wo ba ye be ye lab ye betwa wo scan massage nso ye be ye obi na afa ye machine a ye de be hwe nipadua mahunu yade poten etete wo enti kan ho branch na fie nyare na enwu abra 21st clinic for ewo ho kumase ye wa hwia overseas sompa wa yesro ho pe oboase ye council quarters enkran ye wodome market sunwane ne nkransa tachiman ye wo ho gia homai 0249 311 311 brand to saying be me na me no na edi nkomo yi bra wani mo na ye ni nkomo ye fra o saying acho from Gideon entry
Gideon entry. That's right. Gideon me patch offering in a buy. Bajo me friend Ankase, Kwabre Ankase. Yo. Ene ya nya ne ntie se sika bia ba be di wa ba mu aja. Wo be chama ye mfie ha. Tie mu akwa aba na ya fa bero ya fa box no na ya diska no. Egum. Ewie yi dia mo an ye fa mo awo. Ewie de boko na 2024 no. Na me share me yonku bi. You share baby ana. Aha, David. Aya do. Me share me yonku bi na me ndi Nkomo efa akontusemo. Na maboa mo se metu kwan. Nti me share no me ndi Nkomo se nka obenye obi obeboa me as agent. Nti no na ka chem se owadamfo bi ho a oya ade pa o de nkrofo tu kwan da bia. So woni sa ade a me kra de me ma ready nti. Se menya no contact na se me ne di Nkomo a ka beboa me pa. Nti ono so de o say yo ma me number no ma me frɛ no na mkohia no kohia no de me kofie no koye so yi ne nkrata ne bibia kyerɛ sɛ no kre agent o de nkofo tu kwan me passport bibre e won table so a wo ye ho adwuma ankasa nti o de me ka ho bi a o start sɛ wo ye ho adwuma ni fie na akọ na me ne kofie nye office debi e chira ansa na ye ko office okay mkohia no ne me kofie nti oyi nnema bibre kyerɛ me a kyerɛ sɛ o ye adwuma nti menyane mu arehye mu sɛ obetimi aboa me nti no o start sɛ o ye no edi be na otwe na ofrɛ me sɛ obehia sika bi kakra for processing fee sa na mo frɛ no nti o ka se me fa 30,000 bra can it is ka 300 million yeah ena de koye ko banku yi sika na de koma no nti di be month no so guso adena nche kra nti me kra on me start no o man be 3 months say 3 months dey say me visa na dey aba na kro ben so na woko Canada ebi kan wedding fee say no 31 years 31 ti adwuma ben na wo ya wunya 30,000 man oh okay me ngasa me condition adwuma no na me ho adwuma nti wo office na say no me new office ba wo fie ya wo adwuma ya me adwuma esi ho adwuma na wa ya nya 30,000 me ya sure so say brosa ya brosa usike egu account mu no me say me no o say me wa magic me ya mailing me aba nti no ma hunu say usike o account mu roughly grow be 100,000 aho eno credit ena wa mu kakra bi 30,000 eno ye kakra bi say I don't give a shit ena o de koma no yeah nti say Canada no 30,000 o je na ebi ba be ka ho okay okay chem say owie ni nyina 1 billion which is 100,000 owie a nti processing fee ni de o je 30,000 no ansa nti edi be month no say me nsa fa bi me ka ho nti o kyerɛ me sɛ dem de bɛbɛ bia ye o tie free sa sikani 100,000 na aka yeah nti ja sɛ minim sɛ onwie de ne sɛ metuatu akakra sa na o ka kyerɛ me na e say 30 ni ko o sa ma me de 20 buy na ye 50 am de koma no tim de koma no di be 3 months ni twam na o ka kyerɛ me sɛ wato date wonya date ya mekwa koye biometric okay wa akra to date ni bremi na mekoye timkoye no ka jam se no de minya ya achele ya ye be month de nsaba month ni betwa mu 2 months ko 3 months ko ifra koye a ai ebeba boss acha 1 month ebeba afekura de chinchilla coat afekura de ko ni mu kura o say 1 month time o ko she chinchilla coat akwa enjoy chinchilla weather na akwa Canada akwa ye duma okay ono no like said we me kan no oka say all dem nye dura ono links ono ma adwuma sem kura de me ni problem baby ametene nyina o ma me ni obi kura kasai say de oni obi ode ne koy kura nche ya akoso na danfo bi so a onye adwuma wo ya tena danfo no nche but ti ase minya rishimu wonimu se obefa nti o ka bibia na me di so ti me koye biometric ne by ti be 3 months kwa me ntehwe na me san afre no mu anu ma afre no o se beba me tu kwan
me kwa ha ba me de nkofo me kwaje nkofo bi sa o say otimbo country bi di o say me kwa ha ba say o say country ben obodi anti bi da Mexico ha odi bi ko Mexico odo mo ko fa ho omo wuro makọ America ni ade oye sa ni sa de no say oye ti ono hwa country a chance aba ho na wafa ho no akọje visa mankofo sa na oye sa na ka kire me de nti ase na menya rehemu woni mu ti echi kra do ka se me se ode me ko Mexico kra wo free Canada ba Mexico afide ni enche be hu Alejandro na ugina TV so telenovela na ja wanya oba ba ko no so ni tinyu gu na chie afide o dane no kra Canada no kra de o sa dan na ko US kra afide kra de we senya links bi wo Mexico a otimi de nkrofo passport US nti o de beka ho na no so a start di hu dwuma me frɛ na wunya no omua di be 2 months na wunya na ba ko bi o se mitu kwan na me kodure me fun ayesi sa ano oye nti o se da bi akoyi yase o ya de ma yi kakra ti yase me me ni bre o ya de adwan twa wachi yase eche afi kwa de o request me passport ni di no 1 year na se wanya chance tan be ko ba bia o lock no se de be ya chance bi aba me because baby a edruye no me yema say me pushi na jimsika so won say passport won ho dia me yire na jimsika nti ene o de passport no koto no dia mintimi enye so ka jam say na damfo bi so me de no aye yi bi kakra nti na damfo bi so bia so ye ho adwuma ye bi nti o de me passport ne koma no na ono so a try ti di be 2 months no asa frɛ me say na damfo no so wa wi hon sensem ti say na da bi o hon sensem ti say like as was we wi no me fa sika kakra na da bi sika be say so no so me fa 100,000 10,000 bra I say ade tena say 50 na akodi ne ho 50 ne de akodi ne ho na say wona wo ya ade no na wan tim na ade am obi dia say o say wona wo so oti nipa ntimi a wo de me ba nipa minim no wona age passport no come answer wo mo am we say wafa trotro a wo say wo ko check na madu amna ga junction enu wusi a trotro kra afre so ni sika ni bi no yi ama trotro kro de wako nti we de nkenye emfa wo ho saa emfa me ho ti me yes da bi eduru ni de kepi fam sika mami passport ngam me hia o de sika no unya ya de fam passport mami eno no me twe no buru 2 months passport no mo bi di ko gina Mamponten station ho Mamponten station now nipa nuko gina ma me koje ye so no ankasa de me hu na me koje ma de na me afide me ni bre say yakwa me kono so ankasa ti na me di ni fi wa kono abasa abakono ni ho bekono ni ho na na yire ho utimi ko boprumu a obi amiu ko boprumu obi amiu last bi na me koto na yire na me den sem nyina tu na nim say sei na wukunu ye hweni ye na de ode ba no ahwe bi be kan ti frɛ no because say me won numbers 4 ni nyina bia ni wa frɛ na ekɔ ti da no me kasa ofi ho pa manu ba bia na ne kunu ne frɛ me free fi ho no tu mi moto frɛ phone so manu ba bia na new number frɛ me me frɛ wa me frɛ wa ema eye de na wo yire so so frɛ wo nya nti ye de na me free fi ho no mo a me nuru ba bia wonya nti ye say ma ba fi ho na say wo na wo yire no wo number bia na say onwa na mu ye adwuma no wo number bia mo de frɛ wa mo nya wo ti wo numbers 4 no de me de me frɛ me nya wo but wo number bi wo ho a na o ka se mi nhia no fi na o de ni makomo a obi ti mi nhia no ti o ma mi ko gina abrade no tie ti o ma mi ko gina abrade station wo twen na hwe se obi si afri ka mu ma hu se o ko nti mi gina wo chei me hu no no asan frem se wa bedru fi ti me musan be bi o fa ko dru fi o na mi se tu mu tu na ko fi o ti mi ko na mi se masa ade aye mani nyi ho eno kra no okotete baabi ehwe se mi ni police vo na mo a ti mi gina fie wa che kakra mo so apie free dan echi aba Gideon we de kafro me de nema ko hye obi so me de nge hia me ne o de nkotena dem yidi nkomo a ene na no de ni na wa kansan bebre o me ne kotena atena se me no kan o ka jam say ade no say na aye nti o de anyi anfa ba usika no me de pema sa ti da be na me beji misika how many months na e di ansa na wo kan sa asem na chi let's say
2 years ni. Hey, 2 years na sa wonye mo oyere kran ka ayira wama sam re kran utimi suman ma no koto nsuo ba. Okay. 2 years ni nti be February mu ho na me ko share na o ka so de misika pe mami. Okay, 2 de be mo na o de mate. Ti enye payment plan me fa to so mami na nhu. O ka chem say first month no be mu half. Following month no na o de half na dey. Account. I'm so okay with this. So we're born 25. Okay, Mati. Let me do 2 months. And one TV. My friend of Craft Crade. The numbers in being her. Now, some matter say, yes, what on Tef Radio. Yes, yes, I connection man. Yes, I man count. I walk or Cassia. We you know now, Timmy Cotrek in the company indeed the same. KP, I'm some of them. Kevin Cra, made in the winning market. Yes, now that is KP insecticide spray. Yes, that's not a connection man. Yes, I know we be at the call on one house to me to be Cotrek. Our workers will feel or the Cotrek. Quite be a packet or home. Oh, then they say, will be all cars here. Your money say, also when yes, can it carry a man? A brother Yam call who ya crown. A carnival who see why or mock of 5 bottles or mobile in Rundiaco. On one was who fear who free no metro for you. Me will be all. Where the San can yasem? That we cry can we hear we for we young metro for my book. You will be all. Now, Mudru Yamon Cassa can't be a while, no answer my uni free. That metro for me, no judge the piano about Kutimwa. Ye tuko, what person won't pet a ye being koto. Monkoto Kaba, Concoton, and I ain't on Penisa. If it's me na as a Ghana say no say there be 2 years in here what can maso e tu nya metro for me ensa na munya towing kai munko to ka ba konko anaka na nya obi anto te say Ghana no de ekeka ko mon fra na e wai ni ehwesi ebenya na say de edro ne de abusua me pa cha o ena no me ka kira wo say Mother's Day na ye di ye atwa mu no geisha se onu de wonwie wo omreo wo sister na guso a wo cha wade enti adwuma obeya ma me show ni si a ye be ma wakwanya ma wo nsoso wawuram with a call na wo fra yen a ye pese wo bo ma me ba ko wo wo mpotamu din kire yen se ma me wo ye obatan enya wo ma me nko ma me bi wo mpotamu ye fra no people's mother wo de obi a ba ye ne ba wonu aduane kro timi cheche kra ma obi aba bi saa maamefo omo no omo ye no yesre ye pe edini bisa na ya bomoden gesia bomoden pa ache wo mo 10,000 Ghana cedis asema mekan no wante people mother for nkromota anu aduane ye choba pa etu ni maami bi a ne yemu ye wo hu afoforo de a wotimi de wono mo de ye ne de ehwe wo mo ebrane so ebe mo akwanya no abosa ama me kro ni din e de a kire yan afei ye de afe ba ko nso besi wona geisha product no ya supply ni be free ene ye de odi be ye bia ye nasem na afei so so ofoforo ka ho de geisha de ni be tu kwan no akodwodwo ne ho holiday package kama pa na bibia timi aye fine mo frɛ no ana ye de yen Tago herbal mixture ene ne capsules nso de mekanfo e de ma be ma bia mpemu mrayo ayire no oje ne ho anyi ada ne mpaibo me pa chew Tago herbal mixture ne capsules anu onam wo ye be ma wunya bia beboa mo agina wona afi se irenchen na afi oban so a wuni atenka wonum bia ye de yensa fa ho a won so betenka na afi wate de ba bia etu no nyina obenya Tago no pay bi dia homai na frɛ yen 0243 228 296 Roman Father Dro Father Martin Seba me shanono be pacha wayare ache unya dupa bi anom ma ho ntowa Roman Father Dro na unya nson hweye titiritiye tetewo stroke tetewo honam yaw pressure ne diabetes yade ada ne ko ankro ni nyina besen ukomu a ubehia Father Martin Seba me shai bi ba bi eto no otu no ko ho na ubenya bigi ahomai 0247 919-122 RSYD no VG Studios oseme mo amane ententem se ene na ma for skate ahodo a ye ene ye ya itimi de camera twitwa ye sini short movies
near the nam social media no so this said you many bia tie ha bomodin na ne RSYD no VG Studios phone nkomotel na won taking charge emfa ma wo omobeye no kama ombe direct na kama effect bi apesa wo de to so ombetumi e de aye amaw na bibia atumi aye kama me pacho wono mo backdrop nyina omode support wo ye won crime malama base office Kokoko Street bomodin anaji ahoman na ne yeni nkomo 0574 715 778 OCP Ghana Limited akuafo nyina na ati dey sa brain so otuto ye duaduane ama ye fertilizer papa egu ye no ba ye so sebe ye beso doso nti se wuduane ama ntete wo ho a OCP Ghana Limited se men kan show say bra no ma fertilizer papa niama ebo chef form wo mo say they've got you ana wo niama na ya to so de a bra bajibi ye wo OCP 1515 OCP 102010 bomodin OCP TSP bomodin bra baji wo de be bi ton fertilizer bia kohona OCP fertilizer de ye say eye papa pam Royal King Cracker no sabre e kombi ri on ketenkete a eye Royal King Cracker na obehia yibi fato wanum wan na wonom nso a omokọ kete so a na ekomu bi so ri wonom no enkodi aduane emu oduro no wafu akodoa pe Royal King Cracker yibi yitu wo katere maso nkwada nyina se eye kama ede na ntisa wo panyi a woni made a ede fa ba wom yadu ho eno ani KFC be pa cha joint bia bowra honom wo sore so apie kakra na nipa wu a wo yefunu na ade ko nipa dia na ade ko pe KFC wo ba bi tefa kwatwe aba e tese aha ne paga fa wo yinam nimu na we enjoy na nipa dia na ye 50 Ghana per year sa chips kakra e dia kan ho na so wahunu se ye person KFC for my lady ne kan wo se won so fa aba ye de yin fa wom yenya connection man agrochemical binedian cry insecticide spray dealer you need to survive this neto so me okay me birthdays no engineer Kenneth Yeboah former Akwantomra parliamentary candidate ye papa yi yade nyina ye wura ene ne woji na wodai na we every honorable akismi sehi bekwai won na dia sompa se yen so yen fa yen tema money dia no na yen wish honorable happy birthday yen mompa ye pamfama no se honorable nyame nhira won ton supa emfa huni a wo ye nyina so na enso do so se OCP fertilizer ya di egu no ba ye so honorable nyame nhira o ye da se ye ben so na edi na wo dai Davina Betty Davina nyame nhira we fi wo papa Isaac one o maame Mrs Felicia if you want mo ho ne yenso ya so mu bie wa ha ye be ye bompa ye se ubenyini aya from efri adum akwa adum nyame nhira na onhwe wo so se ne ye be ya obenyini abeye obrempom Sandro Wusu eyamu akwa na amako yo yenua ba Sandra Owusu amako enso edi na woda efiri ni nua ba Anita Boache eno no nso atwatwe yenso wodem ha yenso ye de odo akobo odom wohie nua ba happy birthday Sandra nyame nhira wonya okese no mie bi apono bebre mfama Chanel CEO of Strands by Shen ono nso so edi no awoda oba akono for Chanel minister anso na be minister BJ de so oba oya kokko de aye ne se bayiye no onya hu oba oya kokko pe no ama no protocol enya ba Chanel ni nyina hweye na why na minister de owunya ene we de bonini minister de minister de sa na otie nti we de Chanel ne kwan so anu maka no no be hu anu akofo oba akokko de na be gina ha de bia oba akokko Chanel Eradi nhira opa minister BJ say en wish you happy birthday omie bi akwan ni bebre fanto wanim na wadwuma no enkoso ana entretre yeda ase ko no we fane picture to so e why fane picture to so na ewi ase nyina hunu no se on na da ho a de na da ne nchen bra wona ti we
na say we dey won na size e penti untimi nyere na nyi sika metima yere no pa na ada ntina antimi nyere no papa ya oda so e dey wo ne size kra ye pe enti na antimi nyere no metima yere na ma na buru so na die na eso pe wo ese ne famra kwa so wo kwa na mre di wachi wo size yatimi a chinchin won say ju 50,000 say wo de kwa kwatena Canada anye ye na wati na yere hu bu atopa brane ye na dwuma guso ton ntefre dro ne ntate dro 50,000 yatimi akwa akodi ne honom wo de ne ntache ne dem fam tifie wote ya wani abre wo sese ya fra na enya no de na ebetumi ya de afa ho ewi ase wonom o de nkrofo fa sa akwan na abrampa obekom ne ono kwa ne numbers aburudu odi we oyisu we kakra pressure baswa no we na omo ye sa de we omo hwe be ma wukura ma ye ko bodua se sia ya esa champo pa kwa na esedi uhu ni pe adwane abranke ya omo de ko ya se bi wo bu je yi kalabule oye bi futa papa ele sense wo insane jina ya wo then say we hear capital and we do for effect all say that material so we hira and I am now when you don't now or do for fie what you say have here and so for enter jina dimpo obejina na wa jina di abento to no no it say the brand no say many aga ho and we do just what jina di sa na wonye na jin say sika no obetu kana na wonye na jin and you say it will find far and our council then you don't say I am not going to be so the people will attack you and no when you are bro because you know you will never go I'm just going to need them or go to the what's the need them when you are from the sea what are we in there the same can feed you honestly I'm going to feed you but where beer is the same you know number you have to work for another you need is fanato nchen na obi hwe a wahunu wai na ade beche na obi so de ni sika esa akoma ne se ode na ekọ eyi ife na obe ya me na ya kesi na de ni mu dia because me wo ya ni dia de you man wo nsa na ojina wo se bo bia entron ko a eni ba ko na ya we introduce ni ma nyam to ni wo na me bi o ento wo no peni pa man ono se wo so wadanfo ono so minim no na ya yanti ase na obi ni na danfo eya adwuma o tompa bo 20 million wo se wo ni ko wanti aba ko pesa and for the don't wo bu kura na pesa wo intervention ye nya no beto na je se wo discount no because that day on to me and friend that one thing so na ya so what me air condition na nya over 100,000 abrantie so chie ya je se na kama brain aka with my investor sir obi nya waye na wo approach ko ura approach ko na ko nse kete ko ya ibi ko mo ya approach o mo ba ye ko mo sabo o ti ase enu ti ya mo to boss ni approach no what ame pro mo nya ko destiny won no le kra no yo mi bi obe yo na wo 500 million say go invest and say me we know the but I'm tell you njo wa ni de ko bi e de fashi bi me da si na abrampa say patakun je kon bo obu okun je bo obu na bi a yi wanim jatanti odafo betu ya ne ntem dia na no yi afna yi minem ya sa ja wona otimi ma yi tuatua bi ma no tina ma mi bisa we bi ana we nsu di animu a ye de obetua nana ya edin kayon adwuma sem o man mu no ante se okọ kaso do mi pro yesi honya so mbada bi o mza ato to bi afeso okoro ana krachi ya mu se sika no business o de ya ebebu antin ko nya abrochire kakra bi a no akotina nana ya mesi ne nipa pa ye nipa bonefo krachi kura nana ya abranti esu okofie ho lines society yes adwuma we na spray no the tools no ni bi oh the same time FDA kura nyintu omunyintu the same time sa enuro ye de shi wura yi we decide
enu no wafrafra no de aso we decide no wafrafra wo so kokoko hunu tontra no bebre we decide no wafrafra no o se emeje nkokum tefre ne enu ode ahwehwade bi atum ana oti krom ha eti sabra make say ye ma national security for we masa faduro no to ne nchen na national security for we na food and transport for so we no mu konkwache no kwasiafo bi se to ma mu di nipa wu sa die wezi ase de shi wura ye de gudem ye de gudem abrantie so okwo hunu ntontura bebre wo fie ho enso ye beto enfudi de gu enfuo su bebre edi ade na sikani bresa ni pa bi de obi aye ni product abedwa so si efam ansi wura no no na kotobi an wa frafra no so abefrafra ai remix na so onso de agu ni tontura edi label ne numbers ya bo no wato amaye na ya odi ba number bia wol ayi no bia afra enko edi utobi na ekoku a na ya omfre ni nya ne da wawu se bi kura ka me di bia gu me dem na mani han doctor men dey say your friend no do a doctor doctor men do friend number na ba ko kura ni we e chemist ai catch fatu so na yan adru kro na woto YP kro no KP on mu fatu so na fanu tun chezo na ye adru no wo so san connection man na yi for national security for go we no udru fadi na wo bisa mu ni na tin kwate no kwasiampa ni tiaze efrafra nu oditi nkrofo zika sandu o metu kwai safari tu adro no kai kati sankwasiafo bi se tu o mai mu ni yehwe om no mu jimi ni yehwe om ni o mu jimi o mu yanu o mu so temantemo ukọ kase ese ese ai anayi ni paboni ni ni paisu di nkwasi asem ni paisu di nkwasi asem he kukuru ni ja keke bejai na Ghana form na tene meba musua nyansa obi ko fatabu kitua bi si ho na wodi container de ho no was spray ni fita te se dem ha na ya ubedru of flag bia bi si nachi the place so flag bia bi si nachi Canada wom US wom Australia wom Japan wom te se nyansa mketu akra na ya wom de lupre bi yesi atron we mate and soon yesi wiase nyina wo mu no mo video so teze boni mu asiatu ode wo kwasiampani sabrabo na nka kokko motam sa wonim se ye na be yamawa anka no to nkuraduro ni ntafraduro kenei uto nkuraduro ni ntafraduro kwatia sabzia na wote fadio se bonfo se he edi nkwasi asem abrade uduro mampontia ozo pa brade e hono se wo se nana ya besi kukuru ni jaya keka su be jai ya man kwasiafo bi sei ya frafra unya ni paboni ni a anka sebi number se maku 7 ya fre number yina ba ko kradu na de wadie yi ho nana ya no kura na yemi ho a mesi national security for ngo hwe no KP no mesi de wadie no ho no nana ya ufra ba ko kura ni we ya adwuma etrese edi adwene no de ti krom ha adwene na nye oni license di yewe osuo wo bia onfam na miehwe na fe ba bi kura onye nuro de frafra no aduro kura no de ye no so miehu obi mfudi a ye de chi wura na wakwasesa wakoto ni krom adakam na watu agu ankuram sade na odi fro no no so krofo di etire tetare no akofo vibe di nie matuatua so se honso sade ai na na yire so obo na na yire su jefie tese oba kokonima nanka ona tifie ni wadi ahoho wo boni kunu akiri dom kache fa branche su tu aduro no ho mesi fa ne to ho omo na relax ya kasema otu ono na be se relax sa brofu we ne firi he ye kasem ya de o se relax na ya de adia kati mu wo bibi be design kam be design intem ye kasem fa na be jan ya brofu sem e de asema ni be di kwase asem ya kan ve na ye fa ne to so na obi ahunu kati kra kan asem edu ba bi nipa bi jime dodo na ya hwene wamra no metua kati ni sika mam na national security for ne nkoka sa nuro no oye na oni license no wasem kwasiafo bi se to mam na wudie ena omudi edi adia mesi so onye ni pabani ni a omra bonten mesi ukwa number 7 so
ukura number 7 edi enti na wo se ye frɛ ba kokora nya adwuma se sie se kati ya befio se sie ya woni wo so bete wasem na se ni da ho krono eni asisie we kati ukwa asori bɛyi afa boni ukwa SD waso oba ni keke ul papa yi sa yonkodo obi a de SD enyo ba ko beto ne nkra onu kra so on sa anwenam o wenam bidem wenam oni o de onya baji akwa bi okoye baji na Abraham me kwa akwachi kosua ne pan no anwumre na biko gina ho saa time wo kire mu se okoye SD no ye na dwe so be vegetarian na ni eja o so mu twan 4 years 7 years wo ye baji ya dakoro yade atete na fede wo twa hwe kum kom eja ko bu boni so di moja nyina serious o di moja nyina ko later no oba ye no di betu fo say baji ni obi a na ye baji ni obi a na ni moja afa obi a ai chese black group ni bi wo so ko ye baji akowu ena sa wo de wo nya baji no kwase nya baji ko nyangu na ke nyangu wati ke twa ye nyene ana baji ye ho oh but papa bi wo ye ho na Abraham pa wo yare se de otimi ya ben kwan wo SD ni wo de manne na ke tire ye bi wo yare se de wo no ma na ya de ko abekwan no mo hahama bi ke tire ye bi wo twagum te se nkotomire no ke tire ana ke tire wo bi ye ni abiri ko di no agi beans o di beans no di mutuo ti ke tire wo ye baji ona ti hoi na rasta ye baji de mi mesi oji mutuo beans no di die o rasta ne be da efu efu pa efu baji na efu so ai won meye wuzo o ye bia no na ne hepa na papa mu pa eti otimi start ye no enwiefu no kama eke chechu ze wo ezo a heche wo so ze jambo na ne ba no na papa mafu na ya fasina brain to na amini si na tie nipa mo mani na ho me bisan so kwa so bo SD sedi oti we obodua pe o ha woto nyum SD odi SD nyum na beto so to nyum manka mokotu pobodua pe ye be di nyum to na film asura ba fo ade na tum dada otu o mu di ne kwaja ne sanifa so na so obodua pe na sebi na ya obi kukuo ma sebi nyame kwa nenim kati bi anya fidie so no be ne bone ana onye obi abone woni ti na ya okoso ye ni na chi mesi me ya mesa ho kati ko be tieska ndadadada edu ba bi ye mfani han ko aprekezi makromo ultimate tena eye e force abrade eni di nkrofo sika saudi omu to kwai na ni mu ha ka sra pro kwasi ampani ultim do bi to kwai anka uto nkradro ultim do bi to kwai anka uto nkradro eni entefredro ko chana e nkra 2 years one eye e kwa 2 years for and the frafra na ka papa pani ti sew yo na Abraham pa me das me nyawie papa pani ti sew aka na frafra nkradro kwasi ampani o te abrade ha ai bi da ye ka bibia wonti ase fasika ne beto ba bia da ai bi da afuno me wa o fasika ne beto ba bia da o kwata na nkra 2 years o me na frafra nkradro ni tefredro eye edi kuma mu kroma o so te abrade edi we decide and na frafra nsuo and display gum edi mankrofo and da so munya to obekumo be usu nya ne number mfa munya to no obekumo na ya me de manu asi me nso me da ase ohene they say the ebro nje wo de SDA huku ba ko fa huku ba ko to na nkra se wan fa ma wo de SDA nyame ne baji kuku no yo nana me da ase KP me show o sensere SDA ankasa wo kwa ho brase e bi e ba o hwe wo kwa ma sore pa hwe asori ba ko ewo kromu ha wo kwa na vision wo forma wani nkam ya SDA me nka na ada we de ne ban na mabrochire we ba ye doctor we enti wo kwotena SDA asori de na ni vision a me na me ka kire wo be jai wani nkam ye ba ye se coach ye se hill wa mo bra ye de ko to coach se to ne nkra ne enko ye ni mu a yo KP me bia wo bia me so famisi bre me go ensema na me kan no ebie ni ho a odi ye adwuma
Oka chen so the 2 months bi twem sika ma me ene ko be 5 months me nya okura na me ne wakasa e phone number say ma nti me fa fidie so na maka kire obi a onim no bia so emo na mane se ebiam de na bani nti won fa sika no emra na se omra sompa na omra me yi ne ho ano me ni abre obi tue sika no ma me that's it ana yo ti KP wasumu awai semwe ana mutime yire nkrofo age wonu musika die ade ade ye wanya wo demfa nya wo nwia sebi Ghana fo bi na ya na abrabon ya fa ne ma World Cup ye sheda gebra ni firi nyankopon sem na ya ankasa ye ebo e na akọ wie saa na ne sika be de ubotom eja KP oto nkraduru fa ne sika bre no why na ne ho nto no abusuafo mi make up as usual me make up as usual elegant beauty ena awia nso wasiesie mi ama animu no a obi besi aye chocolate saa no nti wo be ko ba bi weekend yi wo be pie wo be fa ho wo be siesie wo ho wo be to so no wa ye kama me pa che ma makeup artist enye elegant beauty me pa che wo crofro unya dru traffic na se a wo ka elegant ya wo nka nwie kura na akwada bi aso nsa e de wako ma me fa akwanya nso na me fa nchia me ankasa me twotwo mucho madi enyina Dr. Daniel Asante owo Safo Edu Hospital sabri doctor ye adwuma den na sungu so doctor Radin Shiraw no nto onkwanem sabre me no kasai tew yenna ne yensa kakra phone in wo ho ubetimi abankomo nimu ubetimi abankomo nimu na wo banko ne enkomo nimu amekai wo say geisha wo se wono de Mother's Day no enya de a wadi awie Mama G no of course o community ana on potamu ho no maame a wafa batansu kese tetrete e de ato na beti a wo hia obi a wo ye ne ba be se sa maame fo no ye ta afre wo no mo people's mother enti no se wo maame bi wo on potamu na oye bad time wa badaye de obi ade ye ne dia sa maame fo na geisha ebo wo no mo abaso medical ka kire wo say obetimi awe ni 10,000 Ghana cedis can entities can 100 million aha ena afen so geisha betimi supply ni product ni bisa for 1 year ya won konkoto ade bia ye de no to nchen ya geisha betimi atabiri na tiwie mu hyen mu de na kwohye ba bia chese wokwoje nani achile no ankasa na trip no mbekọ na ho ka nyina geisha se wafa odo kwohye ba bia ma waje wani adwojo wo ho adunia ne pa anumu nsupa aje mframa pa ni nyina kan ketsi geisha enti ahoma no mede ma wo na enchantem wabam ubetimi aka bibia afa enadwumadi a yadi ho saa nso so na afa geisha nso so ubetimi ede obatan a ana obatan papa owo mpotemu ubetimi di ni din amayen na geisha afa saa kwanya ne so ana saa kwan ne so akwa hye obatan kro no animunyam bidikan ka kire wo say 10,000 Ghana cedis cash or the chow saa nso so na all supply of geisha product no saa 1 year ya de no to nchen nso so a trip or do be con expenses ni nyina wa faka ni nyina unya ne ba bia je se geisha ene betimi aye yinum nyina de ama line saying hello good afternoon hello good afternoon hello good afternoon yeah original yetio Kafra line 2 hello good afternoon original me entio Pizarro Kafra menkwa me dofu Pizarro yankwe
Kafra yeguso Medase Pizarro, Medase P. Yeah, Faline saying, yeah, you hello, good afternoon. Hey, Ayiro. Crofo generation so yentiminfa. Ai, yetie wa odo. Okay. Me mommy be na me coach school. That was 2001. Okay. Na me coach school. Me mommy she won 70. E papa me no je chess na mommy free mo. E koba say na me brand na she me. E no be na ti mo ai den kakra. But mommy no fa me at the same me. The me bia mommy ne be she ne ba wo school a o so ne ma di na o de me dia ma. Wow. Dama me no ye fe no. Yetio. Oh, Kafra. Your lines na ejeje yen. Nanso mabibia nsi wo kwan se akwanya geisha de aba no won so maami owo won potemu odi obia ba ye ne ba no won so bepo na ba so 10,000 Ghana cedis geisha de che san so ena afi nso so wo ma wo niama ni bi for free afe ba ko wo che wo niama 1 year afe ba ko wo che wo niama for free owie nso so obetimi nso assign the word to kwan na eka ewo akwantuo ne ho nyina obefa ni nyina nse okwogewani okwojojo ho dia obedie dia obenom dia obehye dia opese wo ye bia geisha o se oye e dia chew ahoma no ma memfa mawo na frɛ 0548931931 0551931931 0548931931 0551931931 ubetimi aba na wo maami a ne won potamu a ye frɛ ne people's mother no waba abɛbɔ no aba so o wakati no kafra line mu nyie. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oba panet saying Yami Adom Ambassador. Adom me pa cho mi entie o. Me pa cho mami a won asemwa o to ya service mama unifree o do tiki wo ya mama papa pa mami no see a friend saying mami do do mami Winifred e dey ba dey no ye ma wa o rain free da e pa so le ba ana ni ya o pa do pa e ya yo me no ko ko ya mo mo te me ntibi oba pa afi dia o dem ti first na dia na ekoso okay listen only unifed okay ya fadin no na me bisa dia o ya ma wa ure mfida le ba so
waya dia waya mami yinta eni no bi kwa sare no fi le bema o moto na sawan we go che mama na fana wo hwe no ss o ken bia da kwa na ye da o ba ya ba o di akwa be ma na ye the second born the last born o sha kwa ni ji o ma kwa de ni e no tonto to sa kwa ni se ni e no ka se ni mo ba ya di wa yama abu ma de ni ya ya se ni e bi e ha e ba se bi aka hwe no ye da se mami wi one fan shakoko en waka ma wiase nyina te se ono nso ye baatan a yeti me friend no people's mother obenya nkra bi de free geisha ho abusua emfa mami nsie mami a waye wadoye odi obi a eba eye ne de e na geisha ebo na baso enti ahoma no sane amedi kan de tu dwade ma wo no 0548931931 0551931931 onso betini aba na wafrɛ ofra sani esitie bia no geisha betini aye saa maame na doye sani ebe ya omre papayo obekọ so na waye papa abusuya maame na wase se wode ye bre ye wo bre Sompa Nkomo dwumadie ene ye de ba besom wo mi a metina adwam midin de nana Yaa Serwaa metina mu maame ohini ni adazo so fuma mi prema ni nyame ya do me free dwada ekono my lady beji adwa na Sompa Nkomo no odi abro in a grand style me da wase se woni metina nyame nka ho Buy any promo pack